APHL siya song tumpen prek jam constituency alo kachihumri dam. Bogajan LA ang kangalong long liar nam la pen school kimi kikim Japan long e kisom. Karbi service station mate petrol pamalong lang kitu ko kajok hur chudu ta phita aron karkan pen kangpu. Karbi long life prime time abirta long penili sami beauty baby non birtang ton pen arju ponitha. Nijang karbiang long arlo along pini APHLC Racharya song tumpen amri lapen rongkhang constituency arlo along ki ongdung armu chetong ponpen bike pache jengponsi Karbiang long pajok non pot he pialam the riponsi MP kilike APHLC phansi pahai vek nang popu radphan kithan pon APHLC youth wing satumpen jasemet pet labang so sai ki teng pon lake APHLC tiripi pen kipi a hukuma teng pensi bang so sai deng pon lo bang so sai ki teng pon along APHLC song phan ki kroi thi pararatum ki ongdung pen armu chitu dun pen amri la pen rongkhang constituency alo bike pache jengponsi karbiang long pejok non pu ke hang tiram pon karbiang long life pen karju pon hut APHLC claim ba tum pen labang so sai ke deng aputha nang ki pachini dona teng pulote nilitum jasemet pet labang so sai ke deng nang pok lage ilitum akhayat ilitum araratum kisung thek tiklo non athema karbiang long thomas council long ki the ki dingatum anta ame thang donarap chipu chiro tuma phansi sakuri contract pendang lok break jam ason ansitame chipi chot akapreka tumke thangta longdun bangbe bangso jok non khai kisung thektika por karbiang long pijok non pot thipi riponsi pini amri lapen rongkhang constituency alo nilitum chihumri pon lopusi karbiang long life athingno ningje pon tim karbiang long mate BJP tum alale tum nepotism pe thepik alale tum amit sakuri me chipichot contract me chipichot lasona taxi supply kam do anda alang tum bithang adona rapan chipichot lason bena potsi da karbiang long so atomona gi jap heno pikhang jang lo lason lo polon te kividet ang thek lo ke di lasi lai hoi nil tum langdam si karbiang long ke ki jok wan avelo pusi labang so ni tum mosti ki dam bom unhut ni tum misia men ke chirdo like safe karbiang long pe jok non pu lasi non labang so karbiang long komal pe jok po marsa chik lo ke wang ji tarik inkoi pholonia long APHLC mega rally dui halbang so rally like hemprek rally labang six sidul ke pangtang rally lasi true social media hoi penili tum rat phan bachani gang tung mate chopagal halo halbang so arni hemprek nang ji pu inglo khan akarbia khan ke halbang so arni chitong pet nang ji pu sinil tum true social media hoi pen rat phan chopapon bang bachani Alapu BJP pen non MP kilika phan kangwai pon Karbing long Thomas Council EM Amar Singh Tisoke amithang constituency aro along ko anone raratum akisung pen pajok thek thele kupusi hemprek le ke hangdon thek pon lasing non Karbing long jongsi pejok nangji plote non MP kilika hut APHLC song pen karjab dunji JI kathara phansi ilitum pahai vek nang popu Karbing long life athing no long pen APHLC song japo nang pachini dun chinangi aso kam si claim pame thekthea bang ke akithe kam ta claim unja jakong ave ben a order ave lapen alang like corruption thepik balang la halo alang like EM revenue in charge kedi alang li EM la revenue in charge ke long pera jok kar bia khe tumte inglong khe tum portal long ave la halo corruption ke the nai ke lanja takai lang alang li foglen tangka ke corruption piklo jose paklang ni tu paklang thek dong kamu kampen wikibe Karbing long life Bokajan MEC constituency ke parlopon Lahurijan ME school khatkhatia akang tuyang deng ki pabat ponje phanpura Karbiang long Thomas Council ACM Dr Tuliram long hangar deng pen lu ke charlia hem kimi ki kim kirang ki pangcheng ponje phan long liar nam la pen long e ki sompon Labang some long khatkhati police station tower krong ki thompen khatkhati railway station pen radian Lahurijan along kedo Sunday Bazaar pen Rangamai village Basbari along an tower kaselam ponje phansitame long in sompon lo lason si local MLA anparta Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr Numal Momin Karbing long Thomas Council MEC BJP asong along claim bangphu bangphia tumpen chenglo ongdung araratum chetong binsi me RD pidunlo
labang so me long sitame kirangji Lok Sabha MP kiligalong ke Dipu ST constituency Pharman BJP song pen ke Amar Singh Tisosi chipate dun poputa me long pangdak pon bukajan pen anantirang Karbing long lai thang ni phai crep phor ni Dipurong supia long ke do Indian Oil Karbi service station along gari motor jang thu ke thai di mate petrol pump along petrol alar lang kireng kilong rong ajok radatum thur paksi airset prungset aning ki pungpen chipaklangsi rat thur pakpen lam thama kachidan padopon petrol along lang long lok wa birta long si halapu law and order lapen magistrates anparta KSA AIKSU aham phangso tumpen stami tong sikot pen adimaklong an humridun si bangso petrol pump ing hapon cheklong bon tahalapu kangpu japan aronatang PP pin pen mate hukum tho thiangku pen kangpu pon thudera jok magistrate lapen AIKSU tum humridam thusi ing hapon thu cheklong isi kachini nang jia bangke Karbi service station along nondet le lapusona lam ki ke klang lapuke kali kedam ta por pentame aphong la pusana lam ki ke klang dolo birta kiri ponlo tengke kedam ta por la bangso petrol pump long jang thu ke thai pen gari ke hengno tuma phan antame gari ka selam je phanta thangnat alam amasi abelang pusi birta long sitame lapuaro na vipin pen bangso petrol pump bang inpu pondet warjulong si AIKSU songpen magistrate tuma phan pachini thusi bangso petrol pump in hapon thu cheklung lasi nile tum labang so Karbi service station ahem pu aphan condemn lo bang akhai posipu la so labang so petrol pump hai nitum na men chini lori boy phita alang li labang so asai ke klem bang ke chok che thektik lo posini tum pulo lapen la aron repen labang so petrol pump kam pu der bang ni tum hin bang ke condemn lo lasi pini non aku labang so a forensic report itum long le teke labang so petrol pump ke incur clark ver nang lang non ta diesel ni tum pudam thai ve diesel so ni the problem ve lo pang pulong lo ni tum na pupe sitame petrol abang ke non mat pilong le lang posini tum ke all india car business union pen ke hang beso dak lo la pen la so puthak bang ke ington tetik bang ke ni tum bang ke chisong bong news report Karbing long live Kirapen ajok ale chupa dodun theknangji kirapen kechophang no idet pute kirapatumta ravya thekthi lasonsi there ni phai ke thomani langpher constituency alo bakalia ULB along SSG do anaphan pangrung ponsi mai padopon Assam Sarkar pen Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan Nogoria schemes pen bangputin SSG members beneficiary aphan account along suri cap ke thap jipu pangdak ponsi labang so tangka pen kopia warsai si ke claim inang jima lapen kopi si labang so tangka pen ale palong jima labang so jai mek lang pherarat SSG ke do tum anaphan pha ponsi niphai ke thom pli lapen pho an form fill up jiaphan arni hot ponlo labang so long lang pher constituency Karbing Long Thomas Council EM Madhuram Lekhi VDC chairman lapen ongdung SSG beneficiary tum chetong dunrinti lapen pini labang soja megalong bakalia ULB along akimi keter ke air kevar japhan JCB sitame Karbing Long Thomas Council Madhuram Lekhiari dengpen ingpupon le blocker under technique dia হৈ গৈছে তাৰ পিছতে প্ৰায় নোপোৱা মানুহবিলাক থাকি গ'ল তে সেই টাউন সকলৰ মহিলা যেটো সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকে কিছুমান পাইছে কিছুমান পোৱা তে সেইবিলাক চিন্তা কৰি আকৌ আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মাননীয় CM ছাৰে ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ছাৰে তেওঁ চিন্তা কৰিছে যে টাউনবিলাকৰ কাৰণেও এক্সট্ৰা এই ফৰ্মটো দিব লাগিব বুলি চিন্তা কৰি DC বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰি যোৱা 2 দিনমান আগত এই ফৰ্ম টাউন য'ত আছে টাউনবিলাকৰ কাৰণে ফৰ্ম দিয়া হৈ গৈছে ফুলনি পেন দিৰচুনা ৰংপি Karbing Long live There ni phai ke thomani arni kang sam por phai pliapor borman thi SGB ahem chataya long Karbi lameramai bokajana rolapen borman thia rong aratum chipatir pi ponsi borman thiang kangpen non hedjong kedam tangani goa rong supialong 6 national master games along nong e kachipalong duna tumaphan karchu ajaime kedeng pon Karbi lameramai bokajana ro pachethang chunbang Anam terang pen kacipahem pu pona mayalong chunbang rolan rong pi pensi aluhi pachinia por en ponlo
aluhi sar poman pen KLA tiripia barin amai phu bari mingti chetongdun lapenan parta Bokajan Municipal Board along Vice Chairman Sundor inti SGB Borsing Be Raj Site Lembang Horen inti Deben Beatum chetongdun adun thu mai ki pha thepi alam thesitame Roland rong pi pensi Clardak pen than ponlo mai along Borman thiang kang pen bangpli bangphu bangphiatum Goa rong supialong 6 National Master Games along nong e chipalong dun lake Sujit Terang Homsera tok BP kache BP lapen Lili BP atum henlo alang li tumaphan man kido karbi pohor rakmonsi ke hokalu chetong dun aluhia tumari dengpen pajir ponlo lapen alang li tum penta hanjang langso Sports Association tum aphan kachuro pajir pon lapen aningarong alam chethan poninti adun thu chetong dun aluhi KLA tiripi abarin amai phu bare minti pen mesen bidi soryalam than pajir mi pon lapen chetong dun aluhia tum penta jumisen alam RD dojor alam lapen ning ke pathi alam lapen anparta kivang jilangar ni abangke un an pen kachirap kachito dun thekji alam chak chipi ponsi mai misen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbing Long Live Nijang Karbianglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo thedong sarthi hansia rongarat tangka chirung chot pensi towar kachisilam pon Lason si kedam tangar ni ko anone thedong hansia rongarat kedam kewang kisum ke phok chichak nangsi misen pen kachihelat long jia phanpura Karbinglong Thomas Council ia maphan pinpuralu chupidamlo bonstame alangli ke klem pipede rajok methang rong sia tangka chirungsi kilometer stroke ajak towar JCB pen pakut ponlo Lasonsi rongaral tum sitame chilang pet pen towar kaselam ponalong chirap chitu dununti non nilitum non la JCB ke patong pon ta nitum alonga prek la bang keprat rok amuni chongdat chutulu pensi poisa chongdat chutulu pensi la son non da nitum JCB patong lo kasi an ki sungnang do koklo la si nitum bor ilo non patong bom le bom lo poi phisa mela doram la IM appendisi konsil long akai tuliram long hang CM kaim long CM lo alang litum jeni alang litum nangra bek nang po besi ang macuneng rig lo Hedong hansia rongaral tumpen mesen atowar kilong jephan Karbinglong Thomas Council kichari pon kithe kidinga tumaphan chuning ri poninti election por bohon nang thurung po ana pijuno nang bohon nang lo angke ni tumake projun det po angke mo election det kote ni tum hanang lang lelo tu war tan harap lelo in munit hanang lang lelo ni tum ganggalau sumar tum ta kacali du umati amenge kacali ta dulu angke drong pentai school ahot pen gitu po ahot pen nabi po angke tu war ta an tu war avedat po mare ha kudang mala hai sumar bidun hai tan tu be khas tu ul Chinthong pen himari dong par Karbinglong Live Pinia birta ke lapuansi kang ton poniklo kardong